good morning kethi chai chomba muthegeri wa Meru TV mbitikire nkugwate oganekire chunjigete bili kya Meru TV rukiri aranchokerete akumba kwithira nkimurika ngatheti na njere nekwa ngwete ngatheti ya The Standard kenda utira itukuthoma na kumenyera yonthe yakarikite Meru na kinya nthiguru ne yetu yonthe ya Kenya yara yandiki ngatheti ne ino ntunende oyara yatunduka yomba kwithira yakiandikwa ngatheti ne njire mbuya batu kumba kwithira tukimenya ni bibyongwa abikwithira bigitana mbere ketheka tena sana mbitikire nkugwate ogene na nkwireta na vera na utwarire kimitano yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amara kinya tuthiatira ki pag na Signet Meru TV nkolokio twandikire SMS yeku okolokira 0748918901 0748918901 yo namba ya kwandika SMS ugitwira ututhiatirite awinterire kuna ututhiatirite okolokira mitando yetu yo kinyanire bando no wite na mbere na utwira ututhiatirite wintere iriko karibu sana akirechi chigete bilinga theti ya The Standard niongwete njarene kwana ngukulukirikire yo andeka inkai sana na madhaya yake akuthira ya kambitikire kinyanga theti ya The Standard no ya The Daily Nation no mbembe kwithira angikwa ililia yo lakini kwa sasa mbitikiria ambithire ngikukulukire ngatheti ya The Standard no tuniongwete njarene chiakwa thai tukwaria bone buothio abwa ngatheti ya The Standard bone buothio ngatheti ya The Standard amutegeri wa Meru TV muringi okombe chingwetike no kuone yoboe ya na kire page 1 akire page 2 ya ngatheti ya The Standard ina ronoro atinende atongeria barabaruterorega ni thirikari akana gichomba opposition bariwa ibakwenda ende kura acherike kuringwa chia rais chia president kana atoringa kura nende chia president achiombe kwithira chitalirwa kiri ishigo mbunge itikendere chikiringanirwa amwe achieta gutalirwa anara chieta gutalirwa ende bairombari achithire chitalirwa kiri ishigo mbunge irenjire mwe yakumba kwithira gutira kura itithira the opposition want to restrict the presidential contest to the constituencies. Yani, for example, antubagishigo mbunge akiatia next baringa kura cha president chiatalwa chegishigo mbunge ketia next ukamenya gishigo mbunge ketia next ikura tate ichora isiruta mbakuthira kiringirwa icho ng'anio mbakuthira kiringirwa ishigo mbunge wo akenda nende ithire njire moya kurieria akura ikomba kwithira ikiywa kuringana na case ira yombete kwithira ikia file tikiri high court ni atongeria aba United Opposition Leaders umone Kalonzo Musyoka Rigathi Gachagua Fred Matiang'i Mithika Linturi na kinya Justin Muturi arana ndo batongeria tuninjanje wo Lawrence Mugambi baugite barenda kura ichia president chomba kwithira achitalirwa nara kura chikomba kwithira achikiringirwa renjire moya utiyira uti wamba bukumba kwithira abukionekana lawyer wantu bari ayikene ya agitobui manyara uranende ombe kwithira kinyaki challenge rwangi rwa uringithania bukura kana IEBC kibera babati kumba kwithira abaki gazette polling stations kana guntukura atukethira tukiringira kura 6 months before akura chiumba kwithira achikiringwa irenjire mwe kinya utiyira igukwithira kuri na uma na kinya weru akirithurano ne bira bimbe kwithira abikiete romno bya mwaka yo 2027 akoti ni umbete kwithira nende ikithiatira ikuo kia mtura wijikene ya Willis Ayeko orawari Wells Fargo Human Resource Director our Fargo Human Resource ombere kwithira akiurawa na nende kwetwika athuganirwa baraba kuringithanwa na ikuo kia Ayeko ibombere kwithira kuringana na witness kana mturombere kwithira akibona urani M-Pesa attendant ariwa antu bakuringethanwa na ikukia Ayeko bombere kwithira bagita kire M-Pesa we bakamatete kibande kyawe na kinya thimu yawe na bomba kwithira baki withdraw mbecha ira itarambera ba withdrawire kana ba arutire mbecha 45,000 ile baruta 30,000 ira thatu bomba kwithira bakiruta ngiri 70 na kuririkana kuone nyuma ya Ayeko komba kwithira aekura arire ntukwithatu ake omba kwithira akionekana mwiri yawe yukwite kwetwika tariki 19 na tariki 20 ya October 2024 atemi ntame babombera kwithira bakimugwata na kumuthinia ko kaita kara yantuku ya
ithatu bamurana bethira bagita mwiri jwawe jura yombere kwithira yukionekana nterechi ya Nyambonga mwirano ya Nyambonga Irijem constituency mwiri jwawe wethira yukionekana tariki 23. Inspector General wa borithi wijikene ya Douglas Kanja nombete kwithira akiuria koti baketikiria kana bakethira abakeana orders yabo baraba kuringithanwa na kuparticipate kiri na CSS baraba onekete bagichunkumania na siasa muno kaiteneka kukwithira akwina by election lawyer wao wijikene ya Paul Nyamondi ombete kwithira akira koti atinende orders ira chikumba kwithira achikibarigiria kuringa siasa kana kuringa campaign chikomba kwithira achiketekirwa aranende kuringana na Law Society of Kenya and Deputy President Wijikene ya Mwaura Kabata abena Embakasi East mbunge wa Embakasi East Babu Owino uranende kuringana na Inspector General wa borithi ariwa miario yawe niyo yari final atinende batibati kumba kwithira koti ikishu orders tiabo kumba kwithira ikibarigiria kwithira abagichunkumania na campaign kana kuringa siasa ira chithirite chigite na mbere ukimenya nende kaiteneka nende mtere cha mbere north ikwirigiri kumba kwithira kurina amba election na naune ndi kuonekete atongire baingi baichunkumanetie na siasa na kuringa campaign ekenda kuringira ndebe antu baraba kwenda bathurwa kiri ithurano ne bibi amba election na ntere chia mbere north page thatu engatheti ya The Standard na ruono ura wa registrar wa miunda wa ukabere araombete kwithura nende aki account chawe chieka murombecha 713 million rwangirwa ACC kenda gutigira nende uchunguno bugutana mbere na kubwithika kukirikana mbecha hii ombete kwithira akichiona na njira iti ya uma ento murume ombera kwithira agichunkumania kana akijoin a Ministry of Land mwakene ya 2006 ura nende thaito kwaria multi millionaire akuringana na maratathi ya koti kesi ro mbere kwithira kia file ni Ethics and Anti-Corruption Commission EACC iriwati Felix Mecha urane thika land registrar ejikene Felix Mecha Nyakundi ombere kwithira gitumira obichie irenjire mwe ya utira na kumba kwithira akitongia wewengwa aramwankira account chiawe achikuonania deposit ya 700 million na gukirikana kwina kinya plot ombere kwithira akiura na ithira akichiandika ritwene ria mwekuru wawe ontuburana thaibu mutiyite kandi chia account chiawe Chiburaburi Justice Benjamin Musyoki urani wa Anti-Corruption and Anti-Corruption High Court nombe tukwithira akienenkanira onda ya utwika account chenya kundi chonde ichikomba kwithira achikia freest kana chika mombecha na kinya amona account chao kama mombecha kwina into bingi kathumba abira komba kwithira biki yuko kendo chunkori bwetana mbere na komba kwithira abiki bwithwa kwina 20 prime properties ira chithi across Kenya kana kwina no ombeto kwithira akiura into mwanya au ntere chonde chia nthiguru ya Kenya kwina ngari thatu ira icha kirasi kia iguru muno na kinya bank account inyingi ira ombete kwithira aina chio na kwina kinya hoteli kumenyekana ya Mbantu Hotel and Resort ira ntere chia Nyeri kuririkana yombete kwithira ikia owned kana hoteli yandikithitwe na marieto ya Felix Mecha Nyakundi na kinya mwekuru wawe na into bingi kathomba family resort ira chombete kwithira chintere chia Lamu na kinya plot kathomba ira ombete kwithira baina chonende ichirigiri kumba kwithira chikirwa marwa kana chikirwa mitae akenda utiro chunguri bugutana mbere na kumba kwithira bukibwithwa account tia Nyakundi account tia ira chikuringithanwa na mwekuru wa Nyakundi Nile bank account chibuthiritwe masabu kwa twika china 321,681,080
311,681,080 na M-Pesa account achina ngiri 150 achina million achina 156,086,437,000 wewe iranende chikwerikana ichia account yu kana M-Pesa balances yu ichia Mbantu Hotel iranende ni ya Nyaboke. EACC niombete kwithira nende ikenekanira watho abotira 4.26 million mbecha cash ira awatikana nachio ni kumba kwithira chikiyukua ororo ochongoni bwetete na mbere na kumba kwithira bukibuithwa ngatheti ya The Standard ni ukwelesa mbeca kathumba ira chonekete account ine ira chonekete kire M-Pesa ira gukwirikana icheyite na ndeto inge nyingi chihe igirugono rwa Felix Mecha Nyakundi rwe ngatheti ni ya The Standard page ya ithatu. Wow. Sawa sawa kwina arwano rwa abora community barabo betukwithira bakia yewa abungwa baraba bungi kire Mombasa remand and a prison abombe tukwithira bakira a library kana bakibithira library kenda utira kinyendira ababungi ibakwithira bena kanya akawita kwithoma thomera tumantu na kumenya nimbi yongwa ikwithira igitana mbere kana kinya kwithira bakia na knowledge. Page 4 ya ngatheti ya The Standard ina ruono irora gutwika nende Mama Aida Odinga urani mwekuru wa Raila Odinga. Raila Odinga rikana no berikuthira gitutia Meri Imikai yombe tukwithira ikithira mutegeri wa Meru TV agwetwika nende Aida Odinga urane window wa former ODM Raila Odinga na kumba kwithira kiringithanwa na ukutia Meri ari rutere rwa nyuma kanira tu behind the scenes kenda utira kiama kia ODM akite kumba kwithira igikithangalana aranende kukwirikana atire na kwenda utira mwari wawe Winnie Odinga na kinya atongeria bangi ba ODM ni bakomba kwithira bakiona kanya akiri kiameneki kia ODM kinya kethira Aida atomba kwithira kiumira ki mwingi na uwa kanya kawe kiri mantu jere yethe yagitana mbere kiameneki kia ODM kubangwa ringi kwa kiama kia ODM lakini kuringana na antu bamiromo kana sources nguto ira chiotamba chiriuga ati nendrete aichini ya maji akisupport ugaruguruku kire kiama kia ODM na agitwira kinya mwari wawe Winnie Odinga akanya akiri kiameneki. Over the weekend urane mu youth wa Iyala MP uni Winnie Odinga nombere kwithira agita National Delegation Conference ijikenia NDC kenda bethira bagita na mbere na kuchala officials babero abakiama kia ODM na nyuma ya Raila Odinga akumba kwithira agikua family ya Raila Odinga gwetwika nende nirwa amanite na kutigira kiama kia ODM akitikumba kwithira kiangaratana baraba mbere kwithira bakigwetwa kwina Siaya Ngavara James Orengo kwina Edwin Sifuna Jeffrey Osoti Caleb Amisi Anthony Kibagende na Kinyabab Owino barane bone ndi marito ya kugweta ngo mno abethira bakiyukia utongeria bwa ODM lakini nende kwina Party Linda uranende ni newly appointed urane mutoni na Raila Odinga Obura Oginga no mbete kwithira akioneka anene akieta na mbere na kumba kwithira akichwana na Raila Odinga na President William Ruto akienda kuona kithira bakethira baina rwaria ruweteka bona kithira bagachiukumania na thirikari ya Rais Ruto rungu ya Kenya kwanza rikana aroburu mbere kwithira akiwa nendo gya kwithira bakethira bena kanya akakwaraniria na Rais William Ruto na betikaniria barira methene mweno mwanka Rais William Ruto ombe kwithira akitikiria ithurano tutibia mwaka ya 2027 deputy president akomba kwithira akiuma kirutererura rwa ODM tam atikethira chikiwata monki mno anthigurune ya Kenya na mno kinya Kiriba county ne yetu na kinya rutere rwa Mount Kenya ichithirite chikimata bunene
Wiper Kalonzo Musyoka Kalonzo Musyoka ura ni mutongeri wa kiama kia Wiper no betu kwithira akiwa kuchinda kwa opposition kwa rutero ruregani ni thirikari kiri by election cia ira cirigiri kumba kwithira chikibuthika tariki 27 mweri na yo November ikethira njira imwe ya kwithira itira rutero rwa opposition rukumba kwithira rugikirwa inya kana rukiwata inya muno ahead the 2027 presidential race against President William Ruto ugia kwithira umwe baraba kuromba giteke karaba karingiro kura kirimba election tariki 27 uraga chindano wa kuva rutero rwa opposition kuririkana nende ochindi bobo gatuma rutero rurumbe kuthira rwina inya enene akinyendera bachumaniritie kenda guchwa president giteke ya mutongere wa Nthiguru 2027 na mutura komba kuthira kiruta rais William Ruto gitine akenya baingi baratura Nthiguru ne chiome bariwa nende bona araba gweta Nthiguru ne chiomi bakomba kwithira bekulukirwa kaitene kakaumu kinyendira magamba ayo yenterira bakwithira bakithilunko muno untu bara bakuende be Nthiguru ne ya Kenya abo tumba kwithira abwikarika gwitwikarira foreigners aba Nthiguru ne ya Kenya nabo bakwithira bakiringithanwa na makarika mwanya mwanya magamba yo mba kwithira kithiatiro na njira yagirite ndwendira Kenya abeta Nthiguru ndira chiome bomba kwithira batumba kwithira bakithikirwa na kinya batumba kwithira bakia baitiritwa abura bwagirito ntubo tumbete nende abona yaka indira beta Nthiguru re chiaome kana foreigners kabethaira bakimenwa ni antubura beta abakethira no gakweteta na mbere kwithira kwina nkuchanio kirirwa ngine rwa aritani rikani kurari na rwari rukuga atiri skuru cha JSS chiombe kwithira chikiathuranwa na chia primary untubura nende mwanka thai yakabumbikio karika kana yakabumbike kuria ukarika no tunoka kwithirite kwina nkuchanio atinende ban JSS barenda kwithira baina kwewa kanya kenda beta na mbere na kumba kwithira bakitongeria baibongwa untubura nende secretary general wa NAT Collins Oyu bagwatanirite na kupet counterpart Okello Misori bombete kwithira bakioneka bakiaranire no tukinyabo iba kwenda kupiathuranwa ende rwangi rwa kithomo batikwenda kwithira gukiathuranwa kuririkana arito baraba JSS bombere kwithira bakiposta myaka elimi through iba kwirikana nende akomba kwithira bakita ki skuru cia senior secondary untubura nende bwina nkuchana ruterene rwa kithomo penji ya mwanja ya ngatheti ya The Standard ina ruono rwegie marandu yarabatu Kenya atwinayo twine randu ria 1.6 trillion irandura 1.6 trillion rero bete kwithira rikitubira ku service another 100 imagine ukarombe irandu akiendomba kwithira ukiria irandu au nyo Nthiguru ne yetu ya Kenya atwithirite tukinyete mona director kwa Phineas arebera ndeka chiakwa nikomba kwithira chikithira mbo kwithira ngitire uko ina ndono kathomba chinga theti ne The Standard no umiro kaigwatira ngatheti ku ya The Standard akinyanga theti ya The Daily Nation kendo kethira awena kanya ga kumenya ndono na bira bionga biombete kwithira abikiandikwa ngatheti-ini lakini kwina roba kwithira rwikuyiria metho yakwa aywa nani kana house help baratwita maid kana kuchenende barito house managers ombete kwithira koti ikenenganira watho bwawe ethira akiriwa ngiri mana ya 5 ya 69 mana mwanja ya 17 itumi abati komba kwithira akiri wa mbeca ini atiri ura wa mwandikite for 6 years ataithirita akimwa leave ntukwe kuroka na kinya ataithira akimurira NSSF untubura bwatumire nende omba kwithira agita koti na igwita koti gotwikawe eno ntuba kwithira meke yonde atithirite akewa leave na atithirite akirira NSSF akariwa mbeca mungana yo 569,717 we atari iko hapo nende no kuona gya kwithira ndukubanga guchwa mwari ongwe kana house manager no batikumba kwithira gwikara nthi na bukararirio boya mantu yatikombe kwithira yaikwaluka ntuku chikitanga anyway betikiria ambapo kwithira nkinoka nikisha baadaye komba kwithira ngichokera kiri gichunchi kingi ketu araru aretu komba kwithira tukimurika siasa na wetu na mbere abo county Mutori county ya Tharaka Nithi ni wambeta muthoni wa Kiramana uketa kuraya no ntu nchokerete